sa huna-huna sa Ginoo mga igsuon ug mao sanay gitudlo nato sa simbahan, mao sanay nahibaw-an sa atong mga unang mga magtotoo nga kining sala angan ani is utang. Kung makasa ganita utangan ta. Nang hinumdum ko sa una ang amahan namo dili ingong nakasala, pasaylua kami sa among mga utang. Utang mo na nga pwede sa natong ingnon mo na ingos Kristo nga kung kamo magpahulam ayaw na mo paningil og bayad, kay ang sugo ni Kristo para sa sala dili paninglon, ang saon man pasayloon. So ang utang dili paninglon, pasayloon nya. Mooyon mo ana nagalingo-lingo na mao na pa der sura pud ana di paninglon ay okay lang ang sala gid nga tinuod, sama anang mamakak, sama anang magdrugas, sama anang mangawat, dara nagpasayloon, pero kanang utang ako gunang kwarta, ako ginang paninglon, dili pwede, no? Kay nga naman ang sa tinud-anay kanang kwarta nato o atong bahandi di man gid na ato. Mura man ta na gadua-dua inumdum mo sa una katong tinda-tinda nato, katong gagmay patabang manguha ta na mga dahon, maggunting-gunting tagpapil. Di man kita gahimos papel, di sad kita gahimo anang dahon nya mo tetong himuong kwarta-kwarta nya tinda-tinda sa tagbuwad dahos kwarta yan kaniha buwad ni nga kanang kuan tinag-as to sang linginon buwad pud ni nga kuan lawlaw. Ayon ana ba nya kana ganing duwa-duwa raman murag taga duwa-duwa baga ang Ginoo mo'y naghatag sa tanan nya kita dinhi gaduwa-duwa rata kanang ga ilis-ilis rata ba, pero pwede gyud anya kuhaon anytime. Muna diri sa unang pagbasa nakaamgo ang mga Israelita. Ingon sila, sa among pagsigig supak-supak nimo Ginoo, sa among pagsigig pakasala na nga ut-ut nami, sa ato pagikuha sa Ginoo ang ilang mga grasya. Wa na gud sila'y pari, wa na sila'y propeta, wa na sila'y ilang kaugalingnan nga lugar, di na kuno sila makahalad kay ang ilang mga templo gipangguba na, gipangbihag na sila sa ilang kontra. Nakaron na sila sa taliwa sa kalayo kay padong na sila isugbas kayo sa ilang mga kontra. Motong niingon to si ito propeta Asarias o niingon siya nga barog taon siya dito sa Ginoo. Hibaw man gyud mi nga ang tanan nga nagtuo nimo di gyud nimo pakaulawan. Na ang nagtuo nimo di gyud pakaulawan. Ampo siya. Nya iya dayong gihisgutan ang mga ilang mga katigulangan nga pinangga kay Ginoo. Isa duna biya kay saad ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob, ni Israel nga imong padaghanon ng ilang kaliwat sama kadaghan sa bituon sa langit ug sa baybayon. Mao na kining paghisgot ani ni propeta Asarias dili ni pasabot nga ang Ginoo nalimot. Gustos Ginoo kitay makahinumdom unsa siya, giunsa ta niya pagmahal ug unsa say iyang saad nato. Unang kaning atong tubag sa Salmo nga nag-ingon hinumdumi ang imong mga kaluoy o Ginoo, wa ni pasabot nga ang Ginoo nalimot. Ang gustos Ginoo di unta ta kalimot nga ang Ginoo maluluyon kaayo. Ano man tungod kay wa nay kaluoy ug wa na sa ta mahinumdom sa Ginoo. Maut-ot gyud ta. Mao na si Kristo mitudlo siya diri sa ato ebanghelyo. Pasayloa gyud kapito ang imong isig katao aron dili ka maut-ot. Pasabot bisag kapila pa na siya mangutang ay gyud paningil aron di ka maut-ot. Mao na siya pasabot. Magsige gini kag paningil anang utang mag-anam jud kag kaut-ot. Ang unang maut-ot ang imong naong tanawa kana magsigig paningil sa utang
ang naong ana mag-anam gyud kahugot ang naong kana mag-anam ut-ut ba kanang mura kag mukopos wa na gyud lami ang naong tanawan ang hiningil kay utang nindot bago tanawon ang naong so na ut-ut nya ang sunod nga maut-ut ang imong pagbati luos lang kag kasuko luos na lang kag sigig pangdumot anang mga tao nya kadtos ang imong wa gipasaylo katong gisigihan nimong paningil maut-ut po tong naong atong naong sa datong magsugat mo wa nagilami tan-awon yung naong wa nagi-smile no di ba kanang gisigihan nimong paningil mo smile pa na nimo oy bulikay ang gani na kitan lang ng anino nimo bisag tingog nimo makitaan lihay dayon na kay ganuman wa nagilami imong tingog ang imong tingog mura nagyog yawa para niya mo nang likay gina siya gyud likay ay kadi tinod nya gusto day ka nga likayan ka mura kag sanlahon bitaw murag na i-covid mura kag na i-covid ba labaw pas covid kay ang covid social distancing raman 1 meter kana gyud pila pa ka 100 meters pa ikakita sa imong naong lihay dayon diri na covid lakaw why face mask pero lihay gina nimo bisan nga ning moadto kas balay mo bisita kas balay kay manukto ka na wa diha wa gid diha usahay gud kanang joke na ingnon ang bata inawa ko diri ingos mama wa kuno siya diri bata sa imong sugoon nga utrosan nga anis mo kay ng bata di man na sa mo kuan mao na ayaw paningil tanawa pasaylua ang imong isig katao kinsa may unang makabenepisyo ikaw luag kayo imong dughan kana bitang bana nga magsigig bisyo or asawa magsigig bisyo pasaylua di ba inig pasaylo nimo luag mo mugaan gyud ikumparar kaysa una usahay gud magagas imong uluha og laway sa kasakit pero ang imong kasing-kasing luag mahibong ka na nga ganahan ra gyud ka magsigig hilak pero di ka mo give up awa mo kasuway niya ako sang namatikdan ba kani bitang kusog ayong mupasaylo bisag gitamukan nas tanang mga kasakit nana manggihatagon kaayo ay ni text na ko karon akong bana pa dir ni balik na sa iyang bisyo grabe kay nga bisyo sukad panis una pa dir ingnan siyang ayaw pag drugs karon ga drugs na pod nya lain ra ba ni siya mag drugs pa dir kay mangulata magsigig syagit uwaw kay pa dir nya sakit sad kay kulatahon sa tiyagapil hasta mga bata ana mao na kuno na ilang kinabuhi basta mo drugs na siya nya ingnan na kuno sa doktor nga ayaw pag drugs balik yu kuno ana amo na pertig yung grabiha karon anto sila may gani pader kay makabati ko sa imong wali ako gud pader hapit na ko mabuang ron sa kaproblema pero makabati ko sa imong wali maulian ko labi na gyud moingon ka nga antusa lang gid na kay do na pay nagpaabot na ganti nimo do na pay nagpaabot na kalipay maognay akong kalig-on pader ana siya muna pader mopalit kog slat nako ngano mopalit man ni siya slat kana ganing lisod na ko kay sila sa iya kunong pasalamat sa Ginoo so imbis maningil manghatag na noon imbis bang maningil na Ginoo tagai ko kalipay Ginoo naglisod nako Ginoo tabangi ko mao na noy muhalad ngadtos Ginoo mao na nga niingon diri si propeta Asarias wa naman miihalad nga baka Ginoo wa naman may mga hayop pero kining among kaugalingon dawata kini ingon nga hinurot nga halad sinunog nga labaw pa sa libuan ka mga baka pasabot kamaunatang muhalad sa atong kaugalingon kana di ang pagpasaylo mga igsuon nganong makapaluag na sa atong kasing-kasing tungod kay mura nag-atong gihalad ang atong kaugalingon ngadto sa Ginoo nya inigdawat anas Ginoo sa atong halad nga mao ang atong kasing-kasing iya dayon tang ayuhon basta ang Ginoo mo imudawat maubitan nang naisugo si Kristo nga nag-ingon come to me all of you who are heavily laden cast all your burdens upon me
and I will give you rest. Sabot mo na. Wa no? Nung atong binisayon. Duol kamo kanako kamong tanan nga gibug-atan o gikapuyan sa inyong mga gipas-an. Ihatag nga rin kanako ang inyong tanan nga mga gipas-an. Ihatag nga rin ako kay ako mong tagaan og kalinaw, kalipay, o katagbawan. Kinsa ra may makahatag ani? Ang Ginoo ra gyud. Ang kwarta makahatag ani? Ti oy. Kadato anak nilang Putin kana si sanay nga anang nasa kondisyon mo ginagnan si Liski ang to. O ka mga dato na anak nila magamhanan pa kay nastanan nasa karon sila kalinaw. Sunan ka ng ilang malingaw kung tanaw sa YouTube ambot tinuod baka na ka ng ilang missile niya anti-missile. Pertigo ng daghanan hindot kay tanawon ba magpinusilay sila ba mga eroplano ka nga mahal ana nya daghan kay sila ana abunda kayo di sa to pa dato pero way kalinaw tanawa ng mga dagko kay balay nindot kay sakyanan tagutlo tagupat pa kabuk sakyanan ilang sakyanan 5 kabuok SUV kana mga mahalon kaayo nya silang kapuyos balay 3 ra kabuok 5 kabuok sakyanan mas daghan pag sakyanan kaysa tao nya kanipag yung tulo wa pagitingganay nya ang balay pertindako na mura sila gaabat-abat luoy kayo nya malinaw na tungod lang kay dako silang balay nindot silang sakyanan naiuban ana mo kalit lag bitay spesi maghikog kay wa gyud kalinaw sige testingi sige pasaylo sige jug pasaylo piti imong naong pasaylo lang yapon lagom diri pikas pasaylo lang yapon tanawa bisag lagom kag naong bisag hubag ng imong naong skulata malinawon imong kasing-kasing pero kanang daghan kay make up nindot kay may kay pagkakurti ang kilay may kay pagkariban ang buhok inana onya wa mo pasaylo na wa ginay ayo di ba amo na pasayloon nya dili paninglon nya ihalad pasabot ipalit og slat ana ang resulta pagkadaghana nimong kalinaw lagi di gyud masukod nya katos ang imong gipasaylo katos ang wa nimo paningla labaw na gitong imong gipalitan og slat unsa say bation astan lipaya sad di ba ana murag di man mo mutuo ani akong sulti. Sige na, nindog ta.